Nia ka mau senram uba olan singsuin, ulaong ba ulayay buddi na ka sorkar baka mau senram Community and Rural Development Block, kladai hok ban no ya ka Civil Subdivision. Ka mau senram block kadai ka barimtam na duus nem syajak naispa handru fuar hakapor jong ka Assam, handre hadu menta kadang ne sa haju kat ba ki weipat ki badang menu kilayo ya ka Civil Subdivision. Haba keren halor kani kamat uba olan ulaong ba uladep keren ya kani kamat hapu ka ying dor bar thawan bakala dei hok ban kentiu kerdan no ya ka mau senram syaka Civil Subdivision bat unye biteng ru ban bud dian ya kani ulaya thu ba ulaya keren dang shen bat menteri rang ba ukan rat ki sang ma tang ba menteri rang ba ulaong ban aipor ban ya keren hadian ke dor bar senrai ke ban kut menta ubnai nailar uba olan ulaong baka mau senram kala biang ki jinon kam ban kentiu kerdan bat ka jinghe jong ka blong kala kot syaka jinghe ka badan sanspa alai square kilometer bat kumbah 1,000 kinong shnong nalor ki office ki babun kum ka PWD bat kiwei kiladon bat haba bishar na baro kiliang ka mau senram kala bidor ban yono ya ka Civil Subdivision bat ula kermen baka sorkar kan syashkor ya ka jingdei hok ka mau senram klem do bishni ya kiwei laban kedau baka KSU kala penong ya ka jingya khi akan ka sngi sajan bandawa na ka sorkar ban penkiu kerdan no ya ka mau senram sya ka Civil Subdivision bat kala berngam ban penjur ya ka jingya khi lada ka sorkar kaya menti but kebakasan ketika dalam ke political will decision kalau dalam ke political will na iba kanam don ke jing ban bangin ban gram no ega mosram yungi mosram block ka Civil Subdivision kumbolong lem goi block nomor bagi data ke bangilo ai ke government ki data ke bolong fulfill ke criteria piong ka population piong ka area piong ka distance na ka Shillong headquarter galong kilo fulfill ke criteria bagi itu ban penbiang kat gue jing kriteria ban demand bang ini ban biang nak benta ki demand ban yo ke Civil Social kriteria ki data belum bola biang belum ada sudah ega ba nga kum nong ikmat ngalakan bagi ki seng ba fair ki rang ba seng ba fair ki kren ni juga apa bagi deserve ban yo no ke Civil Solution ma ba kamu serang kalau di blok kemarin tam blok berapa itu sih oke let's hope agreement government kan consider ini kan I know juga Civil Subdivision work tiga Mosram ke area yang ke Mosram blok ini keran sanspa alai square kilometer untuk ke population ila dan 2,000 tam population di kata kemudian bidang lek sesuatu mana kisah sakunon lo bakawan kawan ke tu omong sangat isu lagi sensor semua wan ke covid dari roughly ngelai yang kata dari beli ide keserok orang kata muslim syu bang kani keserok na ke ba sakut nama plah wilo na kani si yang nak RIDF pengen teng nak wolbang na wilo syara nikor lumbak mosra dan community ba mentau senem kan lagu mau kan urang kusra but kana muslim syu Tisim labiang kelenti serok infrastruktur labiang kat division keludi meladon ki of lebun ba ki department pangila ayo tengah teraba ke mosram kalau long fit ba indon laga jong Civil Subdivision ma bahisim meladon laga division keludi meladon laga jong ka block office mungkin perkat infrastruktur lele tiga solution ngelak badron namo suai temporary ke bangila ban ayo bantal ke blok kita senai ke building semua itu kata di office ban tolong office adin mengiyo subdivision kamu kan betul ni etan nak namo itu di office tu yang kermen sarkar kasih askor di gintawa ini bangila long deserve kata dunia no laga jeng Civil Subdivision kan dia nujar berbalai jiwa layo ibadi layo ni kuyo tu kermen sarkar pe baba Muslim berlalu deserve kata-kata berlebihan atau kerja Subdivision. Kalau kata term of population, ya ka length yang dirut betul Muslim. Kata area ka square kilometer ke begitu, kalau kata GA jadi national di begitu untuk Muslim khususi. Kalau kebal, lah ide pun, I know ka Civil Subdivision aja. Cuma orang rakyat sosial bekerja siapa itu.